Pozdrav burazer moj, vidite ovaj papir. Ovo je papir za isključenje struje, 160 maraka u doba korone. Evo ovako burazer moj. 3 mjeseca frajer nije dolazio popiše struju. Ovdje ima 160 maraka duga. Znači dobili smo papir da se struja isključi. Ko je direktor distribucije Ćorić, ali tako? Evo ovako gospodine Ćorić. Zaposli nekoga normalnog ko želi da popisuje struju. Evo ja sam ovdje u Gorelica. Znači u Gorelica. Taj tvoj radnik samo provjeri ovako, vidi da li ima koga u kući, mi na primjer spavamo, znaš buraz moj, Ćoriću. I nije 3 mjeseca popisivo struje čovjek. Ja sam 100 maraka bio uplatio, to se nije popisalo. 2 mjeseca se nije obračunalo tih 100 maraka. Ja sam htio da dođem u distribuciju, nekome jebe mater, u pičku. Znaš buraz, evo ovako sad javno ću ovako da objavim. Znači, ti tvoji radnici u distribuciji su gokurčna. Znači, da normalno rade posao, da svaki mjesec svi popišu meni struju, na meni dođe račun, kao što mi dolazi ljeti 50 maraka, zimi 70, ja bi ti svaki mjesec uplatio struju. Naš buraz moj. A ne on, a ja neću principa da naplatim ono što mi dođe vašeg, kako zove, njihovo taksi, kako zove ono, 13 maraka. To neću da platim, znači meni dolazi 3 puta za redom, posle 13 maraka i zakupi se to, evo ovako. Znači ja sam potrošio 40 maraka plus onih 13, 53 marke. Mjesečno. Znači, pošto vi glumite idiote, uvijek ću vas ovako javno objavljivati. Drugo, mnogi sad kažu, nemaš što od toga, možda i nemam. Samo nek se zna šta rade lopovčine iz distribucije. Nisu samo lopovčine iz distribucije, lopovčine su iz vodovoda. Lopovčine su i svugdje su lopovčine, velike. Aj vidiš ovo. Ja ću očistiti ovaj dug, znači platit ću više struje, nikakav problem. Ali malo uvede reda u distribuciji. Sad ti kloša, ima ljudi ovdje koji jedva sklapaju kraj s krajima, žele da rade. Taj tvoj vozač prođe kraj moje kuće, ne izađe. Znači, kad je popisao ovo, napao sam ga fino. On sam šuti i muli. Znaš, on je u pravu 100%. Mi smo budale, on je u pravu. Eto. Volim da dođe ovaj video do Ćorića, jer Ćorić glavni, nema veze. Poslat ću ja jednom momku koji pa nekom proslijedi dalje. Znači, od sad sve javno objavljujem u državi što se dešava sistemom ovom, trvom. Eto, znači, meni dođe koji sam svaki mjesec redovno uplaćivo struju, meni dođe isključenje struje. Eto, ko dođe da isključi struju, ja ga skinem. Eto, sutra ko dođe, ili preko sam nebitno, ko dođe da isključi struju, najbolje. Eto, možete doći sam s policijom. Eto. I pička vam materna bezobrazna što uzmate od naroda sve moguće. 100 maraka vaučer. Pa pička ti mater, ti moj vaučer isto od 100 maraka, pa idi trljaj guzove tamo u džakuziju, nađe. Jebo ti svoju materu u usta, ti jebo. Znači odeš fino tamo, evo Zorana idi da 100 maraka. I Zorana će dati 100 maraka. Ti imate 200 maraka od nas, pa se kupajte. Ljudi imaju po 5000 duga. Pa jebite mater svoj. Niko ne isključuje struju. Znači, baš tako što kaže, ja sam radio u kafiću jednom gdje čovjek imao 4500 maraka duga, dođe čovjek da isključi, on pozove i sređeno, znaš, kao sljedeći mjesec. I tako svaki mjesec i ostalo duga 4500 maraka duga, ako nije više. Tako buraz, i ti meni zbog 160 maraka pišljivi dođeš da opomene za isključenje struje. Pa somovi jedni. A ovi što ste na vlasti, vi ne plaćate nikako struju, to se odbija vama, to vi možete. Samo nek narod plaća, nek sirotinja plaća, naš, a vas boli kurac. Vama je bitno da ste vi u stolici, gdje ste dobili šuljeve, hemoroide, ali ne veze što su šuljevi hemoroidi, istrpit ćete vi i to, samo neke ponižavanje naroda. Eto ljudi, razmislite za koga ćete glasat, jer se sprema glasanje po 200 maraka glas. Samo da znate i to. Samo da se zna ko će biti gradonačelnik. To je najbitnije. Eto, burazer. Ajde, čao.